Kromo kwang'yo mago mapoda timore duond buche mapacho kawang'ie mag madhi mbele duond bura mar ODM wadhi nyake county Busia kama josiasa mag duond bura mar ODM mawuok Busia wacho ni pod gingirore duond bura no kagimedo ni gionge wich kuote bede kweth makwedo sirikal gisingo keto sirikand Kenya Kwanza tesre maneno ni otiyo na jopinye yo makare giwacho ni gin kod geno ni ogai mar Raila Odinga kod jalupo gai margi mano mar ODM Wycliffe Oparanya kano hotel nagi kod governor Mabusia Polotuo ma jotelo go seyo gwelo mag jotend migepe kagiwacho ni ok ochopo chika mari wa joma mine etelo magine giwacho seche mane gine nyasi marwako jaod bura Mateso North Dr. Kukaunya mano yer kaka jaod bura Makono. Nataka kutoa hakikisho kuwa kama chama cha ODM kisiasa bado tuko na kiongozi deputy governor, former governor and deputy party leader wa ODM ambaye yuko hapa na baba. Tuko na imani na hiyo uongozi na tutaendelea kufanya ile sehemu ambayo tunatakikana kufanya katika bunge na katika nchi kuhakikisha nchi hii inaimarika kiuchumi na kimaendeleo. All is not lost. We might have lost the presidential election, but ODM bila ujanja is the strongest and biggest party in Kenya. Hatukuwa na chochote, tulikuwa na sibling rivalry, lakini ukiona tulipata wabunge 88, 88 MPs in Kenya. Kwa hivyo nataka kuwahimiza, we must remain in ODM. We support Baba Raila Odinga. Aendelee to fight for this country, to fight for accountability, to fight to ensure that there is no corruption in this country. Mheshimiwa Kaunya, nataka tukizungumza shida za Teso North, tuzungumze kama watu wote tulipata kura ya watu ya Teso North.